Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam, inta ibasa ti Proverbio, Kapitulo 15, versikulo 31. No denggam ti pamabalaw a pangisurukan ka, maibilang ka a masirib. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo, Dalan, kinapudno ken biag. Mami, awan ka di pa'y ni Daddy? Imbagak namin kan kwa na itay bigat, nga igatangan nak iti mansanas. Urayam latan, Jasmine anak. Amang ano na traffic laang ni Dadim. Wenno, nabartak manan, kat agpuk-kapuk-kaw tumanan inton sumangpat. Mabut-butengak no kasya titsura ni Daddy a sumangpat. Aglemang kalatan anak ko, nukas di anabartek asumangpot ni Dadim. Di namat lang aminan mabaliwan ti kinalaing na nga aginom iti arak. Ebe! Nabartak manan ni Daddy, Mami. Ala, sumrak kan iti silid mo. Siya kunti makaamo ka ni Dadim. Uy, Mami! Diyos ko, kasta unay manin abutang ti anak. Ebe! Kaano ay nga agbaliw ti asawak? Asin na ti kumarit dito, ha? Takrut kayo matgaya makaruba! Hoy! Lari, ay na, Takrut kayo! nabarbartak ka man na asimangpet. Uray kumamot no saan ka nga aglaaw-laaw akasta. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ala, umay kan, sumrektan di tabalay. Bebe nakman si Kaibe. Amok ti araramidag. Takrut kit di dagita karuba! Umay kakit din. Sumrektan, tamang ano dapay mang tutupkan ka kadagiti ka aruba. Sa perabrabiin. Diyak isuro ko nak na Anay ko, nagsakit ti patong ko na patugaw. Gunggo na ma! Diyangan nakto matitikat kong aramidan, ha? Tulungan anak nga rudan at tumakder. Ay, nagsakit ti patong ko. Diyakon ka ba alam ti tumakder? Tulungan ako na. Ano? Anya, ti mapaspasama ka na kayo ng asawa, ha? Tatang, pangaasiyo. Tulungan ta ko maatumakder. Ha? Apa yan ay bibalasang ko? Nakatugaw ka matita daga. Mala, umay ka tatulungan ka. Nagadong arte, oh. Dita kayo manlagan. Ato iti kapem, Larry. Nagyamanak bakit? Naimas na talaga ti panagtimtimplam iti kape, bakit? O sige, agkape ka ta. Taagluto ak pa iti armusar. Ne, apa yan? Agpilay-pilay ka matan, amagmag na. Gapo da ito itinalabos kinabartak mo iti rabi. Di mo ka di malagip ti panang iduron mo kanyak. Ha? Kuha ngamin bakit? Mga no kinuntranak manen, iso na iduron ka. Di naklatang aminan kon kontraan no kasi na partekak. Pasensya ka na, Ivy, bakit? Kasta ka di manan ti bagam, Larry. Kat, anya nga ro ti kayat mong ibagak. Amumat nga minadyak kaya ti makong kontra no nakainumak. Agbaliw ka kuman. Permi ti butang ti anak mo no kas di nga aglalaaw ka sumangpet. Ay na bakit? Dahito lang matiliw-liwak no kas di nga gapuak iti trabaho. Isa jak mabalin aliklikan ti arak. Nga uray madangran na kamin a pamilyam. Basta, jak maliklikan ti arak. Iso lang tiliw-liwak. Apay ka di manen tatang. Apay a pinaayabandak dito'y balayo. Napatay, ti bagakan ka anak ko. Kat sapay lako matadumngag ka. Anya ka di dahi tatang. Nakita, ti panangiduron mo kini Ivy nga asawa mi dirabe eh. Tatang, nabarte kaklaeng. Iso na aramid ko ti kasjay. Dahil tanga rod. Nalabas ti panagin inom mo iti arak.
Sana nasayati kasta, anak ko. Amom lang arudan, ano makainom ka kat sa bali ti ugalim. Nga maginom ka latamay. Urayam ka di pa'y anak arkaro ti maramid mo. Saan mat siguro, tatang? Sa maysa. Dayjay lang matiliw-liwak no kasya malpas ti trabaho. Pangikat lang iti bannog. Ay na, lari anak ko. Pangaasim ta dumngag kay ti pamagbaga. Ang mga no maisagmak kay ti kastang aramidam. Mabalin ka di tatang. Di da kon babalawan. Sakla ka na yung tidakas. Agtrab-trabaho ak matiti husto para iti pamilyak. At da ka di pa'y laang kurang awan ti makunak iti kinagagat mo nga agtrabaho, lare. Hanggang sa baling amin ti ugalim no kas di amapartag ka. Isu apang nga asim tagbaliw ka kuma. Kabala ka kontrolan ti bagik, tatang. Jak lang amin kaya ti makungkontra no kas di amabartegak. Ket pasensya kayo na, tatang. Ngam jak mapatgan ti kid daw yo. Nga ijakon ti aginom iti arak. Sige lang, pare Daniel. Aginom talata. Sana balit, kasusuildo tamat itay. Ay katuna, pare Larry. Paragsakan tamat at ibagbagita. Kalpasan ti trabaho. Uwan nga, Rod. Anya nga tano, ibarsak ko da ito'y nagawangan ta iti arak. Barsak da di alalaki iti bote. Ayat mo? Anya? Loko ka talaga, pare. Natamaan kan sa manan iti ininom ta nga arak. Isu at tila mapampanunot mo nga aramida. San, Mat? Nga matrip ko lang, pare. Di ka kumagkasta-kasta, pare. Agayam ta. Madulamin. Hoy! Ano na to? Ay, unay kan, pare. Naimbaglakid din tanakalisi ak adagos. Panawan ka man langan. Sa balik ka talaga nung makatimtim kan iti arak. Takrut ka, Kidia. Takrut ka, Daniel. Ay. Urayan niya pa iti ibagbaga. Di katutupan, pare. Di ta ka man langan. Umasidag ka man kanyak, Jasmine anak. Daddy, apay ka di? Apay ka di akasla mabutbutang ka kanyak, anak ko. Adalay baga, kisungay na yaban ka. Kumusta matan ti panagadal mo, ha? Daddy, nabartag ka manan. Saan? Nakainumak labasit. Mabutangak namin nga umasidag ka da kayo. No nabartag ka, Daddy. Bayam, Jasmine anak. Kontrolak ton ti panaginom ko. Agpaiso? Sapay ko maata matungpal mo dayta. Naragsakak no saan ka nabartag. Kuha, nasaya at mo ti panagadal ko. No dayta ti kayat mo ama-amuan. Sige, Daddy. Tayo nakaramida ng dagiti homeworks ko. Sige, anak ko. Lalay kam ti agadala. Saysayatam. Tapno makalpas ka iti kayat mo a kurso, ha? Itaman pa yan ang sapa ka nagawid, Larry. Rumo na kinton madamdama. Dagasanak ni Daniel dito'y balay. Agpalas kami lang, umatindar kami iti Paska ni Jaydaya. Uray mabit kami lang. Patgan mi lang ti awis ti may sa barkada mi. Awan man nga rudan no kasta. Sigurado na barbartag kanto man na sumangpat. Saan? Nagkariyak iti anak ta. Asana kon ngagbartag. Sapay la ko maharod tamatungpal mo day nga ingkarim iti anak ta. Well. Larry! Woo! Mapataon! Antan ni Pare Daniel. Sige, bakat. Mapangkamin. Adu taman na niti ininom, Pare Daniel. Sabay, nagkarya ko niti anak ko. Asan ako nga parta. Oh,
Alala, amin dito ang ibagbagan, pare. Imposible ang maliklikam ti best friend ta. Nga arak. Wala niya. Best friend tangag pa iso ti arak. Iswa santa mabalin na liklikan. Kaduan mat, pare. Sige gini. Siyak lata, pare. Cheers, pare. Dito'y kayon balay amang rabi tatang. Agyaman nak balasang kao. Ang mapaingawan ni Larry, kat nakitak mo ta simbang itay. Rimwarda matlaang ka ni kumpare na tatang. Imatendar da ka no iti pasken di tadaya. Kunano mo't amabit dalaan ka no. Anya, simbang lang arudan, rimwarda pay lang. Ay na, sigurado nga rod anabartek tumanen ti asawa masumangpait. Day tamot imbagakan kwa na itay tatang. Rimwarlat tamot. Ay. Naimbag arabi iyo. Kastamot ken ka, Jasmine Apaok. Ala, mangantayon, kabayatan ti panagsarsarita yung aglolo. When mami, amuyo lolo, nagkari ni daddy asaanen nga agbartak. Ngadlaw na ngamin amabutbutel nga kankwana. Iso ang nagkari. Ala sapay la kumata matungpal ti amam day tangayng karinaken ka. Tapno awanen ti parikotyo nga agina. Ay na, nagsakit ti ulo. Anyamat na di kastoy. Nasayata na kariing kan Lari. Ala, umay kaagar mo Sara. Taagsarita tainton madamdama. Jack pa'y makapangan bakit itimplanak man pa iti kape. Nasakit na talaga ti hulok. Kasano asaan anasakit ta ulom, kat nasobra amanan tinaginom idirabi Naimasan mimot nga minan tinaginom idirabi. Iso aday jay. Nabartekak manen. Jack pa'y nga rod malagip. Nakasano kami ang nakaawid kini Daniel. Anya? No kasta? Saan mo amalagip ti panangubor mo iti balay da mare Marilo? Anya? Inupor ko ti balay da Marilo? Kunam? Wen, kat agsagana ka. No agdarom, gapu iti kasjay nga inaramid mo. Siya kung ti agkidkid daw iti pamakawan iti napasamak mare. Mababainak, gapu iti inaramid ti asawa. No apay mat ngamin akas dyan ni Pari Lari. Nakarit no nabartak. Awan ipangpangag na. Naimbaglaan tawan na dadaal nga alikaman. Wan no nadangran kada kami. Day tangarod mo ti pagdandanagak mare. Iso makaamu kayo no anya ti kayat yung haramidan. No agdarom kayo, ada-kada kayong dayta. Ay namare, saan ming aramidan dayta? Aggagayem kan agkakaaruba tayo. Tinapatag, saan to kuman nga aramidan ni Pari Lari ti kasjay. Amangan no adapay mang tutup kan kwa na. Kat isuntulakit di ti pakaisagmakan na. Day tangarod kat. Ngam di namot kaya ti dumngag kadagiti pamagbagak ken kwa na. Awisem ngamin amapan makimisa, mare. Tabareng malawlawagan ti panunot na. Masapol ang maamuan na ati tao adumngag iti pamabalaw a panangisuro. Kat maibilang kas masirib. Nay, si kamat gayam, Pari Lari. Sumra ka. Agyaman ak mare. Nakaumayak ta napatagtibagak. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak. Ita, anyati ko ng mga ibagam. Kayat ko ti agkin daw iti pamakawan nyo. Gapo iti inaramid ko iti rabi. Inubur ko gaham ti balayo. Mamati ka man wano saan. Talaga jak malagip dagiti nararamid ko. Pare Lari, amumot ngamin asaan mo ang makontrol ti bagim no kasta mabartek ka. Pasaray malipatan pa'y dagiti aramidam no daduma. Isungag panunot ka, pare. Agbalbaliw kan. Saan pa'y anala daw ti amin? Agkid daw kay titulong ti apo. Tapno mabailam nga idyan ti arak. Awan na saya at nga itadkan ka tinalabos a panagin inom mo. Mare, Agbalbaliw ka kuman, pare.
Ta mga ninton sumaro no. Ket tinton mismo a pamilyam ti madangram. Daddy, ada ka di trabaho yung ita Domingo? Nakapalnas ka matan. Awan, anak ko. Umay kan, Jasmine. Mapantan. Ang mga numala daw ta iti umuna ami sa itangagsapa. When, Mami? Ivy, bakit? Ne, nakarubot ka matlakay. Ada ka di sa rekyo ita? Wano, ada na sa paamapan nyo paginuman ka ni kumparem a Daniel. Awan, bakit? Sumuro ta kada kayo nga gina. Ha? Intay makimisa ita a Domingo. Sigurado ka, lakay? Wan, bakit? Alakit din. Mapantayo. Tapno saan tayo amala daw iti umuna a misa. Pudno ka diti makitkitak ita. Nagkukuyog kayo nga imay dito'y simbaan. Wan, tatang. Alakit din. Sumurak tayong dita simbahan. Mangrugin ti misa. Ay, alangarod. Umay kayot. Agigidan tayo na sumrek. Wan tatang. Diyos ko. Pudno launa iti linahon ti minsayem itay kada kami. Amay bilang ang masirib ti tao nga muna adumngag iti pamabalaw apang isoro. Kat kidawak itakan ka ti tulong mo. Tapno maliklikak ti agbartek. Nga iso ti poon ti saan mi apagkikin na awatan iti pamilyak. Isuro nakmat as ipupuso adumngag kadag iti sasaom. Tapno sa anak amay sagmak. Diyos ko, sapay la kuma. Tas ipupuso ti isusurot kada kami ita ti asawak diti pagtaengam. Lawlawagam ka diti puso na. Tapno masursuro na ti dumngag kadag iti pamagbaga. Oh, si kamad gayam, pare Daniel. Sumrak ka pa ya? Saanan, pare. Umay ka lang kumaawisan. At dapag natayo ita kadag iti babarkada ta. Apay nga saan ka na sumursurot kada kami. At da ka di ginuram kada kami. Awan, pare. Ngam na kami rin sakon. Awan na sayat nga itdan tinalabas sa panagin inom tayo iti arak. Anya, ngam libliwa tayo lang day jay, kalpasan ti trabaho tayo. Ngam nalabas ti panagin inom tayo, pare. Kaya't mukha di adumteng to ti aldaw, adda tayon tumet lang ti agdidin ng ran. Oh. Iso agbalbaliw tayon. Sakbay amala daw ti amin. Adula amin day ta, pare. Kun kunadala ang day ta, tapno malapdan da ka nga aginom. Makamo ka, pare Daniel, no di mo kaya ti dumngag kanyak. Basta, saan akong asumurot pa'y kada kayo. Dumngag kadagiti nalintag a pamagbaga tapag saya atam dayta. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virtue Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.